Hello ladies and gentlemen, ongere basuhuze mbani ikaze kuri Star Library. Ni bisanzwe buri gihe tuba tubafitiye inkuru zitangaje kandi zishyushye cyane. Kuri uno munsi wa none rero tubazaniye inkuru idasanzwe. Ni inkuru uri kuvuga cyane ku muvandimwe mukunda muri benshi, wo nta wundi ni Juno Kizigenza. Juno Kizigenza ni umwe mu bahanzi bakozwe cyane hano mu Rwanda, ni umwe mu bahanzi bamaze kwigarurira imitima ya benshi mu buryo bw'ubuhanzi cyangwa se indirimbo asohora, abantu benshi bagenda bamukundira. So kuno munsi wa none rero tuje kuvuga ku nkuru irimo iramuvugwaho cyane muri no minsi, ndetse n'abagiye abipostingaho kuri social media nk'uko bigaragara muri no video tugiye kubereka hano inyuma, aho yapostinze umukobwa uzwi nka DJ Higa. Uyu akaba ari umukobwa bakoranye mu ndirimbo Ariel nk'uko benshi mubizi. Uyu mukobwa rero birimo biravuga ko bari mu rukundo nk'uko ibinyamakuru bitandukanye birimo Inyarwanda byagiye bibitangaza, aho bivuga ko uno mukobwa ari we Juno Kizigenza yasimbuje Ariel wayz. Tugarutse inyuma ho gato, ni iminsi myinshi cyane ishize mwumvishe ibijyanye n'itandukana rya Juno Kizigenza na Ariel wayz, aho Ariel wayz yatangazaga ko batandukanijwe nuko uwitwa Juno Kizigenza ngo yamubeshye, akamubeshya ko yagiye mu birori by'umuryango bya famiye, kandi rwose ngo yari yisohokanye n'undi mukobwa ngo bari kumuca inyuma. Hanyuma ibi ngibi kuva byabaye itandukaniro cyangwa se intandaro y'itandukana ryabo bombi. Hanyuma tubafite video idasanzwe. Uwitwa Juno Kizigenza afitanye indirimbo nk'uko musanzwe mubizi na DJ Higa ndetse na DJ Rosam, ariko uyu DJ Higa we bafitanye n'umubano udasanzwe nk'uko uruze kubibona mu mashusho tubafitiye hano haraguru. Aya ni amashusho rero agaragaza ibihe bitandukanye byiza cyane bagiranye, ndetse nyuma y'uko Juno Kizigenza postinze ano mashusho yaje kurenzaho ashyiraho amagambo atangaje cyane, amagambo avuga ati se mwebwe mwabikunze, ashyiraho n'udutima twinshi cyane abishyize ku rukuta rwe rwa Instagram. Hanyuma tukomeza kugenda tubifuriza kugira ibihe cyane mwebwe mwese mukurikira Star Library TV. Uyu ni umusozo w'inkuru twari twabateguriye kuri uno munsi. Hanyuma kandi mbabwira nti mukore subscribe, like, share and comment, mugire ibihe byiza kandi muryoherwe n'ayo mashusho. Sinyishakisha mu bandi gali ni wowe medicine you jaja. Tell me how to win your heart, girl. Kuburyo nazasohoka every time you are a real deal you jaja. Ngamanira nayo ndanushaka umurisha kuntu. Tell me where you are. Every time you call me nzakwitaba. I'll be on my own just to be with you. Ninjye nawe nzaguhumuriza, kandi I deserve every day with you.